Saudara, pejabat intelijen Amerika Serikat meyakini Rusia telah memberikan informasi kepada Iran untuk menargetkan pasukan dan aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tidak secara tegas membantah. Araghchi tidak menjelaskan secara detail bagaimana Moskwa mungkin membantu Teheran, tapi mengatakan bahwa kerjasama militer antara Iran dan Rusia bukanlah hal baru. Araghchi juga bilang bahwa Rusia membantu Iran dalam banyak hal yang berbeda, namun tidak spesifik menyebut bantuan di balik perang melawan Amerika Serikat dan juga Israel. Well, we have a strategic partnership with Russia. So that's a yes? And a military cooperation between Iran and Russia is not something new. It's not a secret. It has been in the past and is still there and will continue in the future. Is Russia helping you locate U.S. forces? I just want to be very clear here. Well, I don't have exact military information. As far as I know, we have a very good partnership with Russia. Saudara, 4 orang masih hilang diduga tertimbun longsor sampah di TPST Bantar Gebang. Informasinya usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Malam.